Toplayımız bağırırız Yemi sizdi karasan Oylanıp getip aradan Uğlumuz mınan uğlumuz Kuday bergen kolumuz Engengesi turbayda Bayakstan'ın ırdayda Sünnet böyleyt ındayda Sünnetin boşu ırdayda Görse şarkıratmanın uçunan şark kesip salgan turbayda Bir gecesi gelgende Balanın diyakçağı gezilet Üç gecesi gelgende Diyakçağı gezilet Oşentip çürük otturu yeri çekilmegen cetilet Cetilgence buyursa her ekeni sezilet Mına baldarınız içeken Peyliniz düzeken Anlamese mensizke Ayta turgan gengeşim Görgün bilgenler sendin açık aytsam men özüm Bırok tappay kaldın ağlı çıldızday bolgan cengesin Cengen sözün üstü uqpay mı? Sisti жалgыз sıratpay özele koşa çıkpay mı? Cengen kaçıp tepti ayakta O cıldız cengen akında uqqanda kaçan şaraysız Hazır bisti muğuvalınız kani verdi şaşpay sanaysız Bayke kayın jurtunuz karasam Cungal degen jereken Tak cungalden ortosu kögoy degen töreken Oşol jerdim meken degen Büttüylene başkargan sayak degen eleken Sayaklardan canında evreydilen nöleken Giblerden dağın ayağı sayaktan bolgan bolçu dep mektepten aytkan eceken Görsöp büttüylene başkargan sayaklardan bir kızın Korkboy turup alıp algan kuvanbayken da yereken Baylamayın baykenine bar boyuna bireken Ya bayken Kerat vere pul bayken benim kulağıma tırrrr dedi Mağa jakın gelgende fasoldun çıtı burr dedi Talastıklar uşintip kelişet Men talastan bolan maktap koyçunum sırası sakas verişet Talastık ekeni andaydın alıstan ele baykalat Meni makta dep bir kana talastıklar aytalat Oy cenge kaptandan basıp çıktınız aydelek sözlü moktunuz Kuvandın toy olup evce satıp gelgen can ele pričoskamdı bustunuz Akınga gönül burdunuzdan ordunuzdan turdunuz ıskılat göstöy cıldınız Gözüm terine vatkanda timele koymayın şunu ıra sere öldünüz Anda beni şu eldeyin el üçün ırdap terdeyin Biro ança jakşı ırdayan ben çoluma çapan vermeyin Ebi bulardın bari tamaşa manayınar gacaraşa Bugün baykendi karasam Bugün baykendi sanasam 45 yaşı toluptur 45 yaşı tolgunca zorga 3 balalı boluptur Körsün göçönü karayın dep жүрүp үйdө sınavı iştep koyuptur Bayke gazdığa tuğ basınız Teң tuşlardan aşınız Özünüz mayorluktu aldınız Cengen Bahadır enelik dalalek şaşınız Bayke şaşınız Kövengek jasap kalınız Agar elekte çaçınız Emin adel bolsa ulusu Dastan bolsa sulusu Alemi gelgen bayastan hazır ertelep koyup turucu Üç özüne kudayım den soğulup bersin ılayım Den soğuluğu çın olsun aşkanı bir kır olsun Uqqanı jalan kır olsun Özünüzgü okşağın Jalandan kırgızdan ak batasın Toptoğun asıl bandar olsa ken Bilik emes halkına çakın bandar olsa ken Emle gizgisi tilerim emle gisilgen eline batır bandar olsa ken Emi bayağıday göçelerde gay çok Biz ıştıraflardan malındık Naruşenyaga çalındık Kamera akındı dile tanıvaydekim Gayler biz silerdi sağındık. Asiler olsa görünmey.
коллегалардын баары бар. Бирок мен кайды көрсөм эле тийише беришелем антсем азыр таарынар. Анткени кайра эскерткен арасында алардын классташындагы бар. Ошон үчүн айтарым, ылайык бар болгула барыңар. Ананда көрдүм олтурат аксакалдар каарылар. Мына Фаризаң апам баш болуп, Гүлжакан апам төш болуп, баары келди бу жерге. Ак батасын берем деп кары келди бу жерге. Айналайын карылар аман болсун жаныңар. Карылардын сөзүндө шекери бар, балы бар. Алты күн бата берсе да чарчабай турган жары бар. Кыскасы карыны жаштар сыйлайды, эртең картаясыңар барыңар. Улууну жаштар сыйлайды, улгаясыңар барыңар. Эми мен бакылдай берип кетейин, мына балаңыздан өтөйүн. Келечеги кең болсун, келегеи тең болсун, батыр болсун, шер болсун. Болбой калды дегенде Бишкекке келип мэр болсун. Ушул балдар буйруса, Чыңгыз атаң сыяктуу чыгарманын далайын жазган балдар болсо экен, атагы кеткен кыргызга дастан балдар болсо экен, өнүкчү жолго өлкөнүң албарган балдар болсо экен, аркасына чаң салбай шаң салган балдар болсо экен, бүт дүйнөгө кыргызды таң салган балдар болсо экен, анан каркыраны казактан өзөңкү куштугу тайган, кайрадан кыргыз калкына кайтарган балдар болсо экен. Айламайын садага, жанада бол тамада, экөөң бирдей жабылып, бир микрофонго жарабайт. Силердей болгон балдарды ал эми кантип силерди жакшы киши деп санабайт. Нурхатым, жаманга назар салбай жүр, жамандан үлгү албай жүр. Көргөнүн айтат акындар менен кошулуп банияга барбай жүр. Мунун турушу да башкача, жумушу да башкача. Оң кулак жана сол кулак менен угушу да башкача. Анан жүн тиштеп алган чымчыктай буруту да башкача. Айланайын дарагой, тойдон ырым ала кой. Ырымдылык кичине тияк чала кой. Андан кийин алып барып чөлтөгүңө сана кой. Сен деле праваны окубай сатып алган немесиң. Ары бери таласка катканда могайлерди көрөсүң. Эртең эле Аллахтын моолардын бирөөсүнө бересиң. Так. Мынау болсо меники, муну мен өзүм алайын. Чөлтөгүмө салайын. Эмне көрө албай жатасыңарбы, бол чаппайсың агайын. Ой, силер мостоюп карап турсаңар, мен былтыйып кантип алайын. Ушинтип кол чаап койсоңор үйгө жүзү жарык барайын. Ал эми что вижу и то пою, көргөнүн айтып ырдаган меники болсо йырымда. Колу талып тик турган эмгек моаланыкі чынында. Андыктан силердерге 1000 сомдун ушул ийнине берем ырымга. Айланайын чырагым, мынауну аласың, чөнтөгүңө саласың, эртең эле жүгүрүп таатанды көздөй барасың. Жакшылап стойка издесең, китайский стойканы 900 сомго табасың. Эки тойго келгенде сени кыйнап олтурбай ырдасың, түзүк аласың. Кыскасын стойка сатып алганга антагы акча жарасың. А болбосо мынау ресторандын аябай жакшы салыптыр. Люстраларын тимеле жаркыратып жагыптыр. Анан бир стойка сатып алганга акча
Andan ruhsat verseniz şef bizi şunu menen tayalı. Yeli olmay saklanın şunu menen baralı. Rahmat bayken rahmat çöktü göget dağları. Andemesi kana öpkenimden uşul ayağıdan alının uşul sanama. Men da bir ölüm balası, batıldatmay geç geri kana bir koldu çavadı. Allah tutkucu Kırgız Respublikası'nın eng singirgen artisti